Ubufaransa bwinjiye mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho i Paris hagiye kubera inama ikomeye cyane yiga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye ibiganiro byihariye na ambasaderi w'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Remy Marchand, bakaba bagize ibyo baganira ndetse bakabitangaza. Tugiye kubagezaho rero uko ibintu byifashe i Kinshasa ni Paris, uburyo Ubufaransa bushaka kwinjira mu gukemura ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse rero, reka dutangire. Soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac. Paris annonce une conférence sur son sol la semaine prochaine. C'est l'un des sujets à... Ubufaransa bwatangaje ko buzategura inama izabera i Paris mu cyumweru gitaha igamije gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nama ni kimwe mu byaganiriweho mu kiganiro Perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiranye ku mugoroba w'ejo hashize na ambasaderi w'Ubufaransa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Remy Marchand. Yagize ati: ndashimira cyane nyakubahwa perezida kuba yanyemereye umwanya wo kuganira ku bibazo by'ingenzi biriho muri iki gihe, harimo n'iyo nama izabera i Paris ku ya 30 Ukwakira igamije guteza imbere amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama izaba igamije gukangurira abaterankunga n'abafatanyabikorwa ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora umurimo w'ubutabazi bugamije gufasha abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagizweho ingaruka n'intambara. Ambasaderi w'Ubufaransa akaba yavuze ko igihugu cye cyashyize imbere gusaba umuryango mpuzamahanga gufasha mu bikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Remy Marchand yakomeje agira ati: icyo twiteze kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteze nuko habaho gukangurira isi yose kugira ngo ifashe abaturage bari mu bibazo by'intambara. Ubu ibikenewe birakomeye cyane kandi ibikorwa by'ubutabazi ntibihagije. Ikindi ni ugushimangira amahame y'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi no kurengera uburenganzira bwo kugera no gukora kw'imiryango n'inzego zishinzwe ubutabazi, kuko ubu zifite inzitizi nyinshi bitewe n'imyitwarire y'ubuyobozi bw'ahari intambara. Ku bw'ibyo rero, kimwe mu ntego z'inama ya Paris ni ugusubizaho agaciro k'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi. Mu bindi biganiro byakurikiyeho, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye kandi charge d'affaires à l'ambassade de l'État du Qatar et République démocratique du Congo, Shafi bin Newaimi Al-Hajili. Uyu aba ari umudiplomate wa Katari ukorera i Kinshasa. Yagize ati: twishimira umubano mwiza uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cyacu cya Katari. Twanamenyesheje nyakubahwa perezida ko mu minsi mike iri imbere umusimbura w'ingoma wa Katari azasura Kinshasa. Iyo nama rero izabera i Paris ku ya 30 Ukwakira, ikazibanda ku bufatanye mu gushakira amahoro n'iterambere abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibibazo by'umutekano muke n'ubutabazi bikomeje kuba ingorabahizi. Ngira ngo rero murabyumva, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwifuza ko abanyaburayi aribo bamufasha mu gukemura ibibazo. Nyuma y'uko Ububiligi busa nkaho buri kumutera umugongo, ubu tayari atangiye gukorana n'Ubufaransa. Bizamugwa amahoro. Reka dukomeze n'ikibazo umunyamakuru yabajije Patrick Muyaya ku munsi w'ejo wundi, uvuga ngo uyu munsi turi kuwa gatandatu, ni ku munsi wo kuwa kane, ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru akamubaza ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro bya Doha. Aujourd'hui, les responsables du M23 ont animé un point de presse dans lequel uyu munsi abayobozi b'umutwe wa M23 bakoze ikiganiro n'abanyamakuru, aho batangaje ko leta ya Kinshasa yongeye kwirengagiza amasezerano ya Doha. None se mwe nk'abavugizi ba Kinshasa murabivugaho iki?
Ikibazo cya kabiri, birateganyijwe ko ejo hazaba imyigaragambyo hano Kinshasa yo kwamagana uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyirwa mu kato cyangwa yirengagizwa ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yaho ku ya mbere Ugushyingo hazaba indi myigaragambyo i Buruseli mu Bubiligi ku mpamvu imwe. None se guverinoma yanyu itegeka iki kugira ngo ifashe bene wabo bacu bo muri diaspora bazitabira iyo myigaragambyo itandukanye? Icya gatatu, twese twabonye uko ifaranga rya Kongo ryagize agaciro kurusha uko byari byitezwe, kugeza aho bamwe baryise umwami mushya w'ifaranga. Ariko se guverinoma ifite gahunda ki yo kurinda no gukomeza ubushobozi bwo kugura bw'abanyekongo pouvoir d'achat muri urwo rwego? Naringiye no kongeraho ikindi kibazo gito kijyanye n'ubucuruzi. Oya, mwayimurangije, murakoze. Je crois que vous avez terminé, monsieur Isami, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Mwarimurangije nshuti yanjye, reka ngusubize. Nekereza ko twese dufite inshingano zo gusoma no kongera gusoma inyandiko twigeze kugaragaza hano. Twagaragaje amasezerano ya Washington kandi twerekanye n'umwanzuro w'ibanze w'amasezerano ya Doha yo kuwa 19 Nyakanga. Nekereza ko mwakurikiranye intambwe zafashwe by'umwihariko i Doha, aho havuzwe ku masezerano yagezweho ku buryo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imfungwa hakurikijwe amategeko ya Kongo. Mu rwego rw'ubuhuza habayeho n'uburyo bwo gutanga raporo igihe habayeho ikibazo cyangwa ibikorwa binyuranyije n'amasezerano. Nk'umuvugizi wa leta, ntitwakwita ku magambo adafite ishingiro agamije gusa kuyobya abaturage. Hari ubuhuza buriho, hari amategeko n'uburyo byashyizweho n'abahuza kandi bose basabwa kubyubahirizwa. Byongeye, turabizi neza abica amasezerano yo guhagarika imirwano. Turabizi abica i Goma, abica i Bukavu, abishe abantu Rucuru ndetse n'abatoteza abanyamakuru. Dufite urutonde rwose rw'ababigizemo uruhare. Ni ngombwa ko kwibanda ku by'ingenzi. Ntekereza ko mwakurikiranye ejo hashize inama ya gatatu y'uburyo bwo gucunga umutekano w'ubufatanye. Yari igamije kureba ahishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byavuye mu nama zabereye i Washington kuva ku itariki ya 17 kugeza ku ya 18 Nzeri. Ngira ngo murabyibuka neza ko iyo nama ibyo yavuzemo by'umwihariko muri ayo masezerano kandi ibyavuye muri iyo nama byemejwe n'akanama k'ubugenzuzi kari karimo n'Abanyamerika n'Abanyakatari. Urebye muri urwo rwego hari intambwe imaze guterwa ku masezerano ya Doha kandi dutegereje umwanzuro wa nyuma. Twanyuze ku ntambwe y'abafungwa tuyivugaho, twavuze ku ihagarikwa ry'imirwano. Ubu turi gukorera ku by'ingenzi, twatangiye gukora iby'ingenzi. Mu minsi mike iri imbere muzabona amakuru arambuye. Ku bindi ntimukwiye kwishingikiriza ku magambo cyangwa imuha mugenda mwumva. None rero reka njye ku kibazo kijyanye n'ifaranga ry'igihugu. Ifaranga rya Kongo, mbere yo kurisobanura neza, nasabye itsinda ry'abatekinisiye kuba bashyira hanze raporo yasomwe ejo n'umwe mu baminisitiri wungirije ushinzwe ubukungu nyuma y'inama yihariye yabereye imbere y'umukuru w'igihugu. Twasesenguye uko ubukungu buhagaze muri iyi minsi kandi twafashe imyanzuro imwe igomba gushyirwaho umukono mu nama izaba ku wa gatanu kugira ngo ibiciro ku isoko bigabanuke mu rugero ruhuye n'uko ifaranga ry'igihugu ryiyongereye agaciro, bityo abaturage babone impinduka mu mibereho yabo. Nk'uko mubizi, mu byo Perezida wa Repubulika yasezeranyije abaturage harimo guteza imbere ubushobozi bwo kugura pouvoir d'achat bw'abanyekongo. Uhereye ku gihe Minisitiri w'Intebe Judith
yinjiye muri guverinoma twabashije kugumana umubare uhamye w'ivunjisha, kandi ibi byose bijyanye n'intego yacu nyamukuru yo kuzamura ubushobozi bwo kugura. Kugira ngo ibyo bigerweho, guverinoma ikorana na ba guverineri, by'umwihariko guverineri wa banki nkuru, kugira ngo ifaranga ry'igihugu rikomeze gukomera. Ariko kugira ngo ibyo bigire icyo bimara, icyo bivuze ku baturage, ni uko tugomba kubona ibiciro bigabanuka ku isoko. Ubu ni ubutumwa bugenewe buri wese, cyane cyane abanyamakuru. Guverinoma yakoze ibishoboka byose nk'uko mwabibonye. Inama yabereye imbere y'umukuru w'igihugu ubwe kugira ngo ifaranga ry'igihugu rikomeze kugira agaciro. Ariko n'abacuruzi nabo bagomba gushyiraho ibiciro by'ukuri. Ni urugendo rutazagerwaho mu kwezi kumwe, ariko rukenewe kugira ngo abanyekongo bongere kwizera ifaranga ryabo. Uyu munsi nanone nagiranye ibiganiro n'umwe mu ba minisitiri wungirije ushinzwe ubukungu kugira ngo turebe uburyo amakuru y'ukuri atangwa ku bijyanye n'ivunjisha n'ihinduka ry'ibiciro. Ibi byose bireba buri munyekongo aho ari hose. Hari byinshi byakozwe nka rimwe cyangwa kabiri habayeho igabanuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko ibiciro by'ubwikorezi ntibyahindutse uko byari bikwiye. Tugomba kuganira n'abafite aho bahuriye n'ibyo kugira ngo twemeze ko iryo zamuka ry'ifaranga ry'igihugu rifitiye abaturage akamaro koko. Ibi ni byo Perezida wa Repubulika aharanira, kandi tukomeje gukorera muri urwo rwego. Twizeye ko n'abanyamakuru bazagira uruhare mu kugeza amakuru y'ukuri ku baturage, bagahagarika guhwihwisa amagambo adafite ishingiro, kandi bagafasha kwamagana abacuruza ku giciro gihanitse. Kuko iyo ifaranga ry'igihugu rikomeye, bigomba no kugaragara mu igabanuka ry'ibiciro ku isoko. Nguko uko bimeze. Reka dufate ikibazo cya nyuma mu ringara cya Bwana Thierry maze dusoze.